Santini to kwaya say na ekoso Santini chi. Santini to kwaya say na ekoso. Ti Santini ti ha ana nya akwantu a eka Santini we besi ana. Abusa panyini twade na wo ye ni ye amansa manto amfa no. Nti 1 week ni when the tenem so ba kunafo. Judge ben na betima bie na no aka kire say odobro ni nkoye kuna. Ebasa wa cancel court marriage e wo Ghana ha nyina. I was for yana mase yama munyina akwa ba embra Nyansapo TV so se ka se Nyansapo a na wagye so yes sane no badwemma kwan so ene so ye di ehia ye TV so sane ye no no de bia ye di nkomam se de se ne fata na dika ye tena se na ye kan bi na hwe comfort black tem nchen so ene nkoma no ebe ye sonko na ebe ye de so ye nwie no na wosuan bibi comment section won e wo de awadaroma and watch your wadwin in the professional way so subscribe to your channel no so e be so ni diemu subscribe kwa ma yansa na afi na ko na wie subscribe to channel no e ma yen na afi e ya na wa like na afi wasan ahye ama obi biara enya bi ahye ye na wase ye ma konfo akwa aba ne fa ne nkoma wo hu nyina no e hye so konfo Nya ba ama akwa aba me je so bibi aboko ba de na ma da roma se mi sa set se mi bibi aboko obi sa set say dia se obi na be tire be na ba e se bibi ay fine no ano bia so koye maye na say udi dua na ba en kare obo miti me de sekan me so mentwe se e kina ne ye ko jaji no nti war front so wa bo ma bo am judgment day na judgment ye wo susu se be kosen judgment ni de ofa kokwa a waboka ofa tuntum a waboka ofa kokwa a waboka ofa tuntum a waboka aseche sen eche sen on se ena asem we na da ho no ho ekoye sisi na abrofo ene akanfo ena sisi yahie sisi yi sa na hunu se abrofo na akanfo ena sisi na ka abrofo no komesi msen on se sisi no enam ye akan na mamere no ya to atwene ene yakofa bruni amamere no correct cause wedding court marriage ni nyina no bruni amamere okay atias ka wahye eye bruni amamere no correct so nemum ya tenasia ma bruni amamere na be take place e wo ye amamere mu It is a china judgment day we die. Mimi die mesusu se china judgment we ntimi mba. A china ntimi mba. Me nyeso se judgment we betima judge. Oh, a judge fire ready. A china Friday. Judgment we akwaya te say ya to aba wie na afarijan ebe declare. This will declare na rajube tu okroko we na the place ni wona pu wo no okọ. Judge wa ankoyi amabinu mu abimu ni benya wo. Just anya se enkoyi amabinu mu. Baby a ombe jeje akobia no question mark wo. Baby e be kobia question mark e wo. Lumba. Me bla panye mi teacher man. Yes why are they? Wo bie Ghana fo adwunim. Wo tiase no no bo nyum bie Ghana fo adwunim. Wo wu so say bie Ghana fo adwunim. Lumba no a prophet o. No come say ni. Muhammad no. Muhammad. Muhammad. Say Yesu prophet ndi enkoye. Muhammad. Intimidate Charles Fosu Muhammad, Prophet Muhammad. And that would account your baby. Why a prophet Ankasa? And now call what now my Ghana mua, Titino. Now you worry, I bet me worry do me and say, fear dear, amamre, and no nay amamre. And no nay amamre. And I'm with him Christo at the Roma. I book of form Christo at the better now my Ghana. And now my Ghana no more gay, the Grunia mamre. I bet you say, Babiano, Ukuria Bako. And to what ukuna fa no court na question sign court marriage near my certificate court marriage ni so be my certificate ni so fi say be ma betima ware oba ba ko pe oba so betima ware be ma ba ko pe oba kura de unti oba de from tete asante amamre o abrofo amamre o oba ukunu ye ba ko okay na mum be ma de nka asante amamre mu no oyiri ye mienu ana miensa na anan na no so betima ware sa anan na isa o ka no kura nyina o kire o mu nyina pepepe na panyini no be ma ne mpata second one be ma ne mpata third one be ma ne mpata ti oba ware 3 a oba ware last born no oba ware no aka ho ono na enyi mpata na mum so ko fa before be ka no ma ono be ye for de on so be mpata se na no kredi o pepepe ye o mu wale mu nyina mu ye anu for me se me na be ma o ware 10 emra me na be ma be wo ne ma 9 ye ni kuna o ware 10 9 ye ni kuna na ba ko di kan wu dada okay so ti ma 9 ye me na be ma kuna etino ye ka bibia ye nim de ye ka omo ti omo ho ase ye de say asante amamre
Okay. Enti no obi enu wo court marriage odi begina say me ne yaye me ho ade me ne yaga set me. So ti ase. E na mo amde akwasi broni amamra be kikire ya. Enti nye ne ma me akosua pen so. E na ne mo be kire say court marriage enya adwuma o. Nka yemra mamre no. E na me kire say o wan ka mama me akosua say wa. Court be kire say court marriage enya adwuma o man Ghana mu ha. Ate de wo kana se. So ti ase. Aha, ti so be say court marriage enya adwuma o Ghana ma mu ha dia. E na o se di mama me akosua say wa. So mo person mo kire say court marriage no e ye na ada bi no mo de be dada de a. Enti o mo fa ma odobroni. Ni entwa court mu, ne basa so a be ma bi a wakọ court wa ware a oba age wajapade bia no. Se frante na se free cha court bia wo bia. Ene ye sa so fa nipa ne court. Ene asam na no e din o. Na kwaji wajapade. Se na wo chem yi. Ama as esan bie nipa ni wo. Kan foforo so. Asam na no e din. Enye simple sa. Be ko na haban. Etase ne banyansafo. Te wo chuza judge for ntimi nkan wasam. Na se wo mere no waka. Judge ben ne betima bie na no aka kire se odobroni nkoye kura. Ebasa wa cancel court marriage e wo Ghana ha nyina. Court marriage free na e kor kenya adwuma biem ti wanko bi gini court so agina so se me ye court marriage etibitimi ye kuna bia na ana se oba bia be ma bia sisi no se court marriage nti oba na gina japade bia no cap court kro no ka se o sa akwaje japade na oba na mpakro back to until say prove be ba bonten se ma me akoso gya aware no ye ntimi mbon na wade ni ngu dabi prove nya ma ye empire me boma me ma me ni nyina ne se obo ade nya na dom na court divorce bi eni ho eno nko na me bom empire ma me no so oni divorce di a e wo so na yekuna na se ne omo keka yeka no abusuapanyi gina adaka mu abusuapanyi na sem ka ne de ma me fato ba bi na abusuapanyi ma ka je so o ma gi mi ti wei na fonko ye ye we wo wi a na o de mi ti na bre me na abusu o tire dada oni tire abusuapanyi ni tire sesan abusuapanyi ni tire adaka we ya wo gina mu no enya abusuapanyi se ka gina sa adaka we mu nya abusuapanyi dabi enya abusuapanyi no so gina sa adaka we mu ka hwa ne nyinam eye odobroni mom abusuafo mom no so nkomu gina adaka mu because odobroni abusuafo bi ani ho o ma ba bonten se ma me akosua se wantimi nyekuna wu so far ye hu se odobroni abusuafo bi a ma bonten se ma me akosua se wantimi nyekuna wo abusuapanyi ni yei a yonko gronti wanya tire abo akoto ayonko gronti wanya tire na ukodi sa ankomo ne se ma me akosua se wantimi nyekuna wagya wale ene na ogina adaka mu no so an investigation ene no ho adaka mu no ogina no na de hwa adaka ye ogina mu investigation ye nyansa sembe ne wo investigation we ne bebu sana mini ho ase we sana mini ho na ya ba ya na hwan na mini ho gina wo gina ho no gina wo sen so oni wo ba ye be ka kire no hwan ne be ka kire wo ye be ka kire hwan ne be ka do ko obi ne be ka kire obi da wo abusu panyina wo ye dey ase panyina wo fi se tata wo nya abusu panyina mpo a na se wo pran se obedi abusu panyina bibia ye bia so wo mu ebia na otukwan ebia na otukwan se control ho akwanto be ebia na yare ho ne ho adodo ne kakra wan ko bia enti wo mu a wo se omo ye na dance fo nyina otim no maba court ya ba ya ye hu ya ba ya de watim no maba court enka wo abusu panyina mpo enka nya wo no so ogina adaka nim emra akoka ho asem de do court no ka kokko pachew yi asem ne bra fie ne be yusu nyansa a wo fa abusu panyina na fa kasiesi asem we wo siesi asem we a mo so bakosere wo court bie ni ho asem beba ya abusu asem a obi bekoso ko yi asem na free court a court be ka to mfa mane da se bia ya wudi sem de a ene de ene untimi nkase okosiesie ana ya fraud de a untimi nkase okosiesie abusu asem ti sa asem etimi yi besiesie na abusu panyi ugina wasa tintina be gina da kam ene ye jojo we de won fe na we de awo ha na utiti utiri mu na wo yese o wale mu nsem nyine be busebusa we abusu panyi yes abusu panyi te abusu ani mu a wa manka bo mamba na be abusu panyi onitiri o wotira nka asem we simple asem we metimi de be say 2 hours asolve problem we 2 hours nka ba oni ma ne nka ba na nka ye 2 hours metimi solve problem we mo na mo se court marriage ene di ehene o Ghana ha efiawale o mo mfa nya hwe na nsenya na mehwe abusu panyi a mo me nya so me ye so se abusu panyi be Pentecost da o we do no e bi na no aka Pentecost aha ade Pentecost so ma den entra Pentecost de so ma ye den Pentecost nya Pentecost for the first sika e de share envelope mo so otum for brown envelope ni esa de kamla di akire so mo de koma santehene no se bi mo che na ne sika on fan to ne na mo metima che santehene so mo sika santehene entra anka fra Pentecost wo mo ma sam kan Pentecost
Pentecost for Pentecost. Pentecost for. Oh, muni masem ka baku. Hey. Oh, muni asem ka sese. Ah. Yanti Ghana. From so be na buza penya ye. So no to ne be na yasem ya man a letter say. Bra court. Dia na ko kan yento to ane man court. Won abusa penya na ko gina court na. So anu nya pelpele a. Wan e cover court. Ukrom obusa penya na ko court na. Dabi. Aya abusa penya ni wo na odihye awuo. Odihye na awuo no. E wo se wotena se. Na odobro ni se yaware na. Wa ba fie. Dia o se yaware no ma me akosu asewa. Ono so ba fie. Ni wo busa o me se Ema muyenu nyina muye lumba yire. Wasi wasi fine. Muye lumba yire dia. Dia na kire se oye lumba yire. Kwan be na ye fa so wale wo. Hwan ne panyini, hwan ne ketoa. Na ma me akosu ase wa asore se o. Aso me na me panyini. Na odoblo ni so asore ase o me na me ketoa. Ke fine. Mu nyina matem ho ase se mu be ye kuna. Wasi o e bia. Ye nyanka sai. Ene kurafo mu yenu muntu agina. Na makoto agina. Na wese. O mempene o mepene mempene eno kra se chene beduru ani mu a na se bese mo ntia se kuna ye wo mu a abusua panyini aho na abebusa se o mpene se we nya kuna o mpene se we nya kuna dia na ugina so kire se o ma onua no enya kuna o e bia me ya wale mo mabam na aban mra kire se e bia me nko ame na oba me ye kuna o nkra ta we na dia ba ni afro ketwa no so ma me ya wale wa bam o se da bi ya ngwana me ye fie de kakra eye efie de kakra dia mu nyina mo ya nuafo de ma ba ko na mo ware no one ne wo ba mo so no wo ba mu nyina mo nka mbom kokwahye wo nua panyina chi na mo nyama ne fe tie so na wo buso panyini mo mu ni evidence bi akogina wo se obi ye kuna nyeye wo na ba kire de onye kuna ha enti odobro ni abusuafo omumom na betimi akogina court se ma me akosu ase wa yesu ye ware ye court enti yesu ye nkrata ani enti ka wo busu panyini de nka wo hwe se ye gu de hye nani mu ase ye twe ne court ne abasa ne sere na wo koyi asem na ba fie na obesesi wo mom na ogina da ka bom ne nko a na nka wo se wo mom na ogina da kam enti we sara wo se ya ba ya ena wantuma nya dance ye ba ko obetumi gina court se ye odobro ni hu ade na meka ho enti asem we je ubere na wagye de Nana nti say court no judgment bi o de baba bi a wo question mark wo is a court na nkasa nye omonye den court no omon kasa enyimere fi asem na nkasa court aburu wo so asem na court aburu court so na me eye me ya say santehina tukwan eye me ya na me fa akwanya we so na dade so abahene mabone kokko dade so abahene ona say ye ni sin na so me bone kokko pa me sire no se santehina de nani atofom unim se santehina tukwan bia na se santehini yi committee se bia asem asi no mo hwehwa no ma ebi ma ya asem no troka me sire dade so abahene hwe obeye nsantrefo nhyiamu santrefo nhyiamu no obeye me ne nya adwene o wadinti de ntia me ne dade so abahene nya adwene ne se time a omu clear ma me akosu abrempoma e kan ntam no omu gu sa committee na abusua panyine de yes a 1 week no omu gu no e form committee foforo enti no ma me akosu abrempoma e de ne re e hye dade so abahene mu de ntia ma wode ne re hye ne mu ne se entam kana abusua panyine ntimi amfa ammo so no e ho no ma me akosu abrempoma edibem because abusua panyine apache se ontimi ne ntwe manso enti mon kwaka mom na mom no onu mom na ne de hye awuo ma me akosu abrempoma ona ne de hye awuo na ne nua be ma da fom enti wonu mom no nhyehyɛ wiam we bia no se otimbi so ka ho sikako utietia omu chese di sika bi be firi mu bia no ombo ma me akosu ase ambo dade so abahene amane 300 million ko 600 million ko 2 billion ko ni abo amane wanti mi ama ye nsantwerefo nhia mu bia se eye mia na mama omu kwan se omunyi sa sika no enti se onti bibia se abusame ya antibi abusua panyi record o ado ko ba makoma social media for boy ya antibi se wabeka ho asem bia omusa akotena UTV esa se sika na ekoso nyina o ya we ya anti wano kasa bia e ba de se na papa shi be kasa sa ayiye ne time no yesesa ne de ene de otim ba bonten e bia na eno ne no kore eno ne no kore nti no won ani kwa so ba bonten e ti o ba bonten me kirem so otim ba bonten de ekoso bia onso ba bonten me kire na nipa kuma nto omuyem ese asema ye kana wonka bi no ese ye no kore na wonka bi sen se bia wonte ye enti na me fa nya so aka kire da so abahene se me sire nada
Santehene gini di na odi na chi agya no hwe on se gin sensem ne baaye no omo asantehene di na chi gya na gin fo na manmufo ka so omonya akontan be gira ka kire mo se Santehene na di adwuma agya no to ni utumi firi ba bi meka so omonya akontan kire e ma ban so me gira Santehene tumi so e fa ya mpanyimfo no so enti se Santehene e na chi agya o ti Santehene wo ho anka sanse mo besi ana kensi da so committee na ni nua ba ne se ompene no ya gu no enti sa committee ben e na o mate ya mi nua ba ne kan wa sika kwa na eko wonim ho hwe o san di injunction kura kwakoto account so tia se e de na eko so e de ade pa na eko so o da ni numba ho tu hia no yie mi hia no yie da de so aba hene we de na da woro mo mra ba nten se de we de wa ba bi da asem kuro ya ensensem ya watima ba abekre se papa shi won't be se otufu anu masem fine me kura me condemn papa shi se ade Asantehene ade na no aka de se bibi kura na on tiase ya on companyfo ho no mo ntena se bia o katachi Santehene de na chigya o na emomu no enema bia bobo ye so the date we den ke be sere se mo ntwenkwa ani mu ma yen enye social media enye social media and oba grant interview se eye ne de emma so na ye ne ye share date da bi so kasi e na mesere dade so aba hene ni bibia nwi dade so aba hene bibia nwi nemom entam kanti e na masese no oba be ye abusua no ogina Santehene nam dade so aba hene gina Santehene nam sisi me no kase because entam no mkae no enye dade so aba hene entam no mkae e Santehene entam e na menua ba prempoma kae eti mre dade so aba ehene mpanifo yi ni se onu na nti asem no na abusu na kuma to mo yam so muni so pepe yo beba enti hwe ensem bi koso minim se YouTube station bi a na mo condemn ma me akosu abrempoma mo kasa wakasa tie nananom mi ma me no fine kasa se nananom ayen hwe ha anti no onye na ndibufu ye no emanfo nyina hu pains ya o de ka asem no yaudie so ti ase yaudie unim se yewa no odi ntintam kro kan no ne kwa sesa na o kan tam no odi yaudie ene ka sa ntam no so ye sere otumfo ntam kan tam kese ba no so ka otumfo ntam kan tam kese so eye yaw ene odi yesa enti se niam bi nkoye na so odi yaw kra ka asem bi na sa anya nananom da frɛ no se frɛ no enya wo TV station na akwetena ko so kogu ma me na ma se na mo TV station for mo bibia wu obi bibia wu mo na bibia wu ebusuan no mo de hye wu abusuan na ne bu ne hye wu no kra na ne nua wu je ne nua wu na fa pensim wo de na wu di petitiru ti se da lumba wu wo busuan ne ti se da lumba no wu na nka wonim de ku na nka wo beti ase da bi ana Ghana fo ye nya atwum sa da bi nka nti ase ti se me nua ba na ese mi modua ma no mi na me ka kire wo mi nua ba na frɛ me se mi modua ma no de me modua so ama no we bodua na ati eso dua na we bo ne sen we bo dua ne sen oni na ne nua wuo ana wa ba se opese ohwe ne nua ne wuo ni ati ne nua ne wuo ne kwa oba fa so obehu ne nua ne wuo ni mu se onto nsa ompe kosua se ya broni kosua se ya tanzi kosua ompe fufuo ni bi mo nko kire nso obi am asase e nam sui onke na sem nyina nkyira asase se wuo de na se wuo ya ade papa dia obia ni nua na wuo opese ohwe ne nua ne wuo nim ode yaw aka asem bia anye ne de o so won de obogu nanim ase didi na atam bia so fa asase so onante asase so oda wa asase so odidi wa asase so na nanem ni na se wuo da onka bi hwe se wuo da onka bi hwe ana jare die adan ona ne nua wuo ana on tinye ma bi ase ana wo hwehwem di kan confirm ye no ku anka kurokuro mu fa ho ben tu se unya ba so na kuma nto ne yam Ghana ha titi no ne yam sese dad lumba titi wa no ode ti Ghana ha enipa dodo se na wasa titi bi wo mabusuam enipa ben ene wasa enipa titi bi wo na busuam wo de kire me ke bi woni die mu anko so be yesa mimi diem kura bi ni ho mimi diem ebi ni ho ntina me dem ho akobata wo mu no so ta se ebi ni ho nipa titi ti se lumba ebi ni ho mimi mpa yara me bo nyina se nka lumba ntena se na nka nkura o mpeso mo to nnwom na nko makwa jinyansa afiri papa ne ho na amasa ena ntimi amasa wo ye papa kura na adane ne bone wo ye papa kura na adane ne bone hwe nnwom da de lumba tuma otumfo obi antimi anhwa otumfo te se kwa lumba fa so hwa otumfo ne da kopim se biase bese
kopum se wiase be say enti asem ne call ya na santre hwe din no se entam me dia che me nua bai me na me de ntam na che no asem woni ni kwase ko ka me ntam kase na so me dia che no enam papa bi a chaskwadwo fosu aye me timi nyene 1 cd se me bonika na mo dade so aba hene mo hwe na mo ma akola na kuma entoni dem santini tu kwan se na ekoso santini chi santini tu kwan se na ekoso ti santini ti ha ana nya akwantu a e ka sante mo be si ana na wo date ni yanso mo sansa ni bi wa na se date ni de abusua no mo de hia wu e no mo se niam bi nti enka ye be sere se yes se date ni ye dai emma yen enye ntokwa ye betima se date no mini aba brempoma be ka se lumba mani mpo e twe exams so tase ye de ntoto ye ahwa nkura no ma ntini ama eti be de na nkura hu ba bi ekosi yo papa eno ye 1 point so tase ba bi a ye be tu amana aye ho adwuma kura no because of manso nsem nti no ye nyanye se aka 6 days mmere ne kwa na ekọ no mmere ne kwa na ekọ mmere ne kwa na ekọ so enti ade bi aye sere hwe sante ni tena se na odi asem na wa ankwa ama ho no wuti ni petition eba sere sekretary we de besro sa hwem biom ye dai ema me ewo ho enti se di mo hye date mpo na se petition aba se aye abusua no aye na nchehye no eni ma bi nti amwa ye ntuma da woroma mienya abotre ni ensesa no a mo ni be na wom woni bi anim na de na ye tete no se na person che se enye ono nko a na tena ase di date ne bae ne na ma na waka ne ho mo nyina ka madwen bom di date ne bae o mu ni ha ti won twen ma wo meduru enti o mu ni ha na o mu ni ha no se aye no mu ye wie na sa na o mu so ni ha jana njan itu mi so bre enye ono nko a na ka asem enye ono nko a na ka asem no enti mpanyimfo no no kan o mu no tumfo ne koye ibi matu kwan e matu kwan dia adenti na mpanyimfo so tumfo de na chiaja mo no tumfo tu kwan mo so matu kwan so mo tena se e wo so mo twen wo so tumfo de ade hye on sa wo se hwe na ye ni yie sante yi ni tu kwan o de na chiaja wo so tu kwan enti se obi ba na se ankobia on timi tu kwan ankobia bia sante yi na tu kwan enu ti na fere ankobia ti sante yi na ko wo se ankobia tena sie na hwe me yire ne me ma ema me na se sante yi na tu kwan ankobia so tu kwan da bi on timi tu kwan e bia na nya sa na tie so e bia na nya sa na tie eti se ne de se ye we na e sa ma hene emom ene dade so aba hene ena ye tutu fo de na chia dai eja wo mu enyam bia sa ma hene we enyam bia sa ma hene wo we se sa ma hene so tutu fo de na chia ja odi a sa tam no ba bia tutu fo de na chia wo ba ya nkwa bia wo ho untimi ntu kwan ko pese aduma sante hene de ama wo no wo ba ya bibia pepepe aye wie so na mo bibi nti e bia o de na chia ja dade so aba hene enti no dade so aba hene asem se na aba e pese bia de tena sese no oh sama hene tu kwan mesrem wo ma me mfre no na sama se na aba o nua ma mo se mo so bia bobo mo so nti ko pese mo sese date no oh mate twen kakra ma me so me mfre sante hene do be ka no oh no so akwa kodu sante hene anim ketachi wada ro ma se ni se na abesi wachi o oh sa oh da bi we de munyina so nye we de monte ase ma wo mo eye tie ai ma bibia ade so dua ba so se nya ntam kana e ba mu na kasa ma hene ye wo mbam kada de so ba hene ye wo mbam mate ase so ta ase ne mom ye wura ntam kase no ni nua ba ne hu se de ekoso no so anka otumfo ntam anya ma chia otumfo ntam no ba mu so asira ne ma chia na date ye sama big boss abusa penye big boy ye dey big boy dey date wo so date ye dey nti en sama wa wa ni ayi foro boy tu seda na de wawuo na sika ma yi dey ye big boss posters invitation aga na ye nya abotre e ma sum dwe ma nsa ne hye date na nanam na de ma ye na nanam hye date ama obotena asere no onim diem e no de ma se 13 tie enti ufi se na nanam na tena ase e no mo ne abusua ma me abrempoma mu nyina atim e no mo hye date no e na nne ma me abrempoma asa abeda ne ho a ade na mpanyimfo ni timi ye nsentwerefo nhye mu omo nye se brempoma ye wani abiri nyina no date ni ko ye busa wa na ade ma ye eba ne se na wo sa be kan se mu yi ya tibia na ye ntibi ade na bibia yes ke basre wo mo me de se de be ya sante hina ni mu kogu ase a mo na YouTube se na busha pe ayi
dadeɛ so aba hene kura ka usika no ya awe ne ho nkro ne ba dadeɛ so aba hene wonko yi steady room basika enkodi enkondi fanya o dem bi so atase na mmom me hunu se bia na ya obi wo dadeɛ so aba hene mu se de abusua panyi ya ndɛ ne me ntwe me ho do ba ye bia ye wo ye saa so asante ne wagu sante hene anim ase so enti asɛm na da hɔ na be se paniko na aba ye tase ne banyansafo ana de onim dadeɛ so aba hene se saa ma hene ni hɔ de me se no fa ne nansi fam enti sankrefo nhia mu no de baaye no ono nko na de baaye na one saa ma hene dwene ho so ye besere no aduru time say ene social media na aba no wo ye wo hene a wan hwe ya de kitikiti de begu ani mase no kre de begu ani mase first ne de na niam bi wo ho a na ye kode o ahenfunu bi eye mfumso ya nte ho asem asofo bi ye mfumso ya nte ho asem akonfo bi ye mfumso ya nte ho asem na social media dawroma ha wasema waka na 100 years e be yaba unim se to atwa ewo e ba ko yaba enti mesre se eniema ekoso no de anu odin pa so se asante amamre awde yamfa ne se Africa yamamre na nka ye ni court marriage ewa ya abrabo ye bibia anya court bibia efie national kura no se ye din safufuo ese ne din safufuo ese ne safufuo ne din safufuo ena ye bibia ana nodness ne so di pito ena ye bibia akwasi kokko na akọfa snap yi dia ba snap yi dia ba enye ya petesi ya snap ya petesi apetesi ne ya de so ensu afra ne ya de agutuo mu dia bra se snap na snap no ye gina awade na se na eya abuzafo no nom ana ye de to hwe ye nom o eh bi se ye che nom na se ye dance de se ya be wale ye nom se ye kwakọ ware wa te se me ma hia na me se mepew na makọ ware wo ye kọ fie a snap no ye de koma wo maame no papa e de kan oni ema ho na o maame abusuam ya bo empaye wo ho afre otumi na wo obu maame abusuam ensamanfo ne ahonhom a wo fie ho a ye gidi se o mo ye papa ne do ma hye o mo nsa se udi ni se obaya agwakwhia kwabra maafo a obaya de na ba fie na na mo da woroma enne kwabra maafo ne obaya e wale eti yesre mo se yesre awo ma omo yesre ahoden yesre nkwa yesre yedie yesre penya yesre buanya na mo ade be ye muso be ye san de na na enko no ha na mo nipa bonefo a waye na adwene se awale obatitim o maba mmam o haw ne awe obi no mba wo ayalefo de na na mo ne omu ni pepepe ya bodua ma na papa side so bodua ma ansa na me anka se me fie ne de e ho so ya sa akoni ahira ya ni ya sa bodua ma ye ne duabo no a tuti wa untimi ngowrem because empire ne boy na nananom atwam ho ahia ti nipa bonofo bi anya kwan ne satam ne obi e frɛ ne sipe ti sipe ne se ya boss empire ama ya wale no se wo dwene boni bi e wo meme ho a wo fie bosom na bechew me so me dwene boni bi wo ho a me fie bosom becheme enu ti na tete no se oba wo no kunu ware na mfumso oba se ebia wafa na chi na nyinsia aba wanka no kura wontimi nwo da kwasi bro ni se wanya kofa ukura chi na nyinsia aba kura yenye no operation ese fie ohum ni ye adwuma o yenye no operation dukwa dia kwasi bro ni operation achi a wankọ a wo ne akola ni nyina mo na mo kọ ese sabe na no kura di wo me se Kristo Yesu adawroma si Yesu me bona ko pum se wiese be se Kristo aye den enye Yesu adawroma kasanse mfu we nyina kete no manga nem Kristo na de snap bae na nye Kristo adawroma na se ena oba bia ba ma ukuni ba ko ena oba ma untimi ngwale mienu ena wale mienu ye bone ebetumi a wa ba ko obetimi osumdie nti wa ba ko e di asumdie obetimi a wa no odin mu wa ba ko no kura di nti wa ba ko na unim se ba ma bi o wale mienu bi onyini che me wale mienu onyini che ke metama na me na be ma no ware no ware du no ba metumi na be ma no ba bakwasem a me ye wo me na be ma no owu 82 ana me na be ma wu ye ana ye wo me 84 82 years really so bo mi di bosum jaame o de sese ku jaame bia na ye wo me ko pum se me na ya man kwa ade bosum ne ma me ansa na ya man kwa na wa ani ana amena na de no powerful pa so etina bebre na ono no ya tuntum a wo so wa di se me na me tuntum a me so wa e ko mbeka so no na asaba ba me me se me na ba na oni me na be ma wo ba so eti e ba sa na se abakwase ma beti yo se me na se oyam fumso a na ma na kan bom no ma kire no ma hwe so ono nko ane na ma na kire no ma hwe ti a kire no hu se ma na pra ne omo boro no oye bone afum
wa kwata dan achi mo se ma ne hwa na o ma na o mo akokoro so ore anya ohwe brefie na ma wale ya nika keke so na unim akwan ya mo fa so mo ka awale bom o wale panyini no ase bia ware me ensa na to no aka jo se hwe se mu ma na mo to no mu ensa nyina ma ya niafo nyanya se me yemfum so bia mo nka mom na mo ne enka ana mo ne menka me ye we mfum so aye mu nyina na me de aye mu eti emma ne benya ntiase a oba no ase nua se na konfankon yo sisa na no afre ya bedie o matra se no ma bo bo o de jai enyumere obehu so jase atiase what obo wa ya bayire no ma tena sibiri na so eti emma ne mi ensa nyina na se na ni nyina no o ma ni ji ntawanta wa bia ne woni se ni nua ena one ne tie se nua o mo de se nua Kristo adawro ma ena obi bo no nyam onu nua ba ma wale aya chiwade ena we se aya chiwade ena mo de ntitimu a so mo na mo se se Adam asefo ne ye Bible mu fo ekura mo we mu ye fere mo se omo wo yen mo se hwan po na we se Adam ni Eve ne di kan bo ena mo wo ye nyina ti Adam ni Eve ena bo wo ye nyina dia tama ye koye Adam koye Eve nwa wade ne ma me ne papa ben ena gi tirinsa na ye ni abra ye so gi tirinsa nyame de ne che ne fi asase ne anyom ho de ye ne nkwaye won if the you so yin mfipa de ntia wotwe aboade na no ne mfipa de ntia ne de me be ware de me go boss ankwase akase so de wo nyanji wo mfipa de bia o fa bibi si wona e fa ja wo na da na ye kan ho bia ni o fa bibi si wona fa ja wa nipa mienu ne de omba wi ase de a na Adam be wo ba na osa wo be ma na o mienu ware ye enyuafo na wale na se enyuafo ware because nipa mienu na se me no mienu Yakobon di ka boy first ena ya bedo aso bebere dia me ntimi no nwu sa bebere no enti sa ankora nso ma wo no mkonya mu nua we mkonya mo yere we anuafo ya so di Bible na chidi a ena anuafo ya ne no ma deda enti ne sa wonu nua da kora nye bone nua da nye bone so di Bible na chi se di Bible no ka se Adam ni Eve na wo ye nyina de a ena so ne obi ane ni nua da bi kura no ma mi ma da nana ese o yiri panyi amamere wo se mo ye makuna kunani mo ye ma no ye ya ma no we mo nya ma no ye nya na se ko tu nwie ya ntimi nya mamre bia ko tu nwie dia mamre na be ye nti ese nka wo kan ni nya to a o to ye na ne ahya ase ya mamre sa se ho kan ni to na kuna ye no manso bia ni hu a ene ya ahya ase ya mamre dia ma na mo na makofa court nsensem nti se court se wo be wie ekina dia court wie a fe ne ye be ya mamre be gu fam sa 6 days na aka no mamre ne be de ne wie afi ne ye be ya ade be ya bundle and then friend bundle first your friend tuntum ni kokko ki se matali tuntum ni kokko ni aka bom ni agu so nsa ni ye de ato oba na sene ye ato na sene kunani na sene ni aka ye gu nsa ka kire nsa man ne se enne uyire wawu enti hweye ena nipa bonefo bi amewuram ene wo yire na ankoda se ye wo so ta se honhom bi a wo ye honhom bone ebeto be yire di lumba anim ene ne yire de akwakoda se eye orumum ne ne yire ababeda eti ye di sama mere ne to asene dia sunsun boni bi ntimi menwo ye bibia awie na woro ka wa ne ya mamre wie ani ate nyate oh no nya fa hodie eno kra ye wie abusuan be se abusa o se sese no ye obi be ware maami omso da bi ye ni nja na wale so nti amamre so wale fie ha na obeko enye se be ma foforo be ware no na mo be bobo na kon homa sa se be abusuafo bi wo ho baka je o mekọ so ware no because of sibia no wasi ni ye bare ti enti ye ntimi nja na wale ma ne nko ni yakoso aware no abona kon homa sa enti omua na so koshia be ma bia to be sele busuan se o na dawro ma opesu o jai sa awale no onya ni pafoforo na fe ya amamre ni ye jai aware no no otuma kwa ware to aso chon na se ya mo de court nsema be hwemu yi why na ye nti mre dadada ededulumba to ye sa mre abetwam ayen wie court asemi ye nya amamre bia ma amamre bia nko so how bia ntimi ma ne so ana dabi se ni de yagu nsa ama obi anim se court sem ho ni nyina so yagu nsa na egugu abusu panyin de efo ya so ugu nsa gugu abusu panyin de efo ya na egugu adenti na ugu 1 week no wa mo kwan ya mo wa me nyina nya 1 week amu nyina ye 1 week enti ba ne say na 1 week ya chi wo be hye so bi ntimi nyekuna amu nyina ye fe obi a wa hye kuna ase 1 week ye wie ye so ntimi nyekuna abusu panyin wo hwe na nsamanto amfa no abusu panyin hwade na wo ye ni ye ama nsamanto amfa no enti 1 week no ho na tenem so ba kuna fo mumie no nyina tena fe
ade na won fa sa ade no kwankan mo unim se maam yakosua se wa se abusua panyiri ka kire ne se ade ntina so abusua panyiri ka kire ne se fine maam yakosua se wa na wotwe da no munyina mo yere fefefe etum pese ayi no mo yere fefefe ka maam yakosua se wa modam se ode asem bi kokot ade na 1 week ni 1 fan kokot to hu odobro ni wase ade na 1 week no maam yakosua se 1 for odobro ni enjanche nkoto e bo odobro ni nsi wo because onye kurani na nso so no one ni nyina tena yi na se eye 1 week ni pepepe e de na ba ya ye wie 1 week a okoko de nsa e command letter say ontimi nyekuna ntimi nyekuna na de na de court ni na ba ye e to bi ontimi nyekuna de ntino sekuna se 1 week onya sha se 1 week ni oso de wie wa sha se 1 week e de ntino fe na ye wie na be yi na free enti oba na wo de nsa so kwase ni se ni kuna wu ha me se court ntimi nyaji asem we da court ntimi njaje ntimi njaje so betima njaje dia age so mo njaje mama me akosua se wa nya sa anye ye sa anye ye na me mpa ya me bo nyina ne se be ya marriage certificate ni beba na divorce eni ho eno ko na me bo mpa ye ene ugusu gunsa ene dia me ugusu gunsa because divorce nya ba se kim dia ya bragu kaso obi ama so ene ye ntimi nyekuna ena wo cheso se ye judge so de mama me akosua na ye se ya to amamre nyina to enti eno dia mama tu amamre ya se me bo nyina me mpa ya me bo nyina o se me swate so hwe me ampa me swate bo de swate kakra mpa ya me bo nyina fra no pakop me numira me nsu nyina ne se me bo mpa ya se ma me akosua se wa e bia ya obi o fa mu no kwankwanko ye divorce e bia na re fi se bia wa kwa divorce so baby na ya kotwea ba na kotwea ba eno nkwa me mpa ya me bo ne mom se divorce ni ho dia ai bibia ni Allah wallahi ni etu ya mama ne gusu sa so be ye mama na ma to agu ya mama na ma to agu dada nya fe na mpese nya ma me akosua se wa pen so e na mo be ka kire ne se o marriage certificate wonti nyekuna wo ma to agu dada why na lumba peso a kire mo se ma to mama mera to agu mama mera na ma to agu ha asemi e kina ekoto din e be kwa ma hwa mo eno ana eguso aye di ho me dia me mpa ya me bo an se ye ni divorce de e kwa ma ye because se say no asante mama mera anasa akan po mama mera ma to agu ana ma fa kwasi bro ni mama mera sana ba na se bia divorce bi we bia nso be divorce ho aye be dia tum ne se ne wa dia tum se ne dia divorce bad ya na dia tum se fine me ma me de ya obi ko ye divorce abia ne wura fi ne ho eno de me ka kire me ma me se o yere dia me de ye o fa kire me ya na ma ye obone ne ma pa me yere chew asem bia ni ho ende ye ne obi ankotwe ne mom ye ni divorce divorce ni wona ankwa mamu an ne mo asem ende de be si se kan me so wasia no asa wo ya na na me twene kakra kakra ba nsa na mete ha o se star bi da so star da ha Ghana asem ne kan to see you Ghana star yes na he kala no so asante ne kala pepe ba boa ho ba boa me ho te cha be kokko bi da bi kokko ye ko ye wuri unko te bi media ye no ho na me kokko gate ye ho na kokko gate mi onko fo be mo ma bi na wana na wo ba ayi se wa ho ya me ma ne ma bi wana papa shi ade tana na papa shi kwa mamwe papa shi wa konto o men kire wade me bra yire papa shi we ya danfo na don se fam bra yire o yire penyi na tuma ma kwa se fam bra yire ho ana no o fa ni sam fa no uni mi se me man won no uni mi se me man won no wate o na no na ma hu no video bi a woni mi nua ba ko so abempoma ne nam se me ka kire ne se o pese o boy ya ma me bempoma na o se woni nante Daddy lumba yire ende hodi wo ye kunani be makura men matabata ne sa pati ase ba matu chama no afede ne mo ne white no hwe se lumba wuo ne ye da o nsu nyansa ale ni kwanso hwe white ye wo tuntum so ko hwe white e bia yi dana na obeshi tuntum on se me ka kire o se lumba wuo ne ye won krofo bi o mabo mo to ho pa na wuo ne ye o mo de papa shi ye number 1 me na me ka kire o woni ne de na white na hye no nkuni ben wadi obenya so chocho mcho wu nkuni ben wadi nkuni ben na papa shi su wadi ye yire ne se obi shefufu na ni age enti nkuni ben efi se papa shi lumba wu ye bata won so hye tuntum da ebia o shefufu enti fufu ko nya na kwakwalo bi ebia on so ne gidie no gidie fun ben no kama no bo samate no shefufu David Appiah no onyanye gidi ni onyanye Kristo ni enti evangelist fo nyina no ebo white David ono ne die no obi ani bebi okofefe wada wo ade e ko so papa shi adwene mo no nkwa nani mu eso go lumba fie ma
ye ko twi okura wono so o mka bi say it is allergy na say is allergy so ko ero ka je lumba say lumba enyi ni tinwi no firi ho so firi ho mi do bro ni o nyire to njire go say me say eno ho ya odie na o so o de ba me ko ta say wa ana say mayi na firi ho say de wale first na akosi abempoma ndie atiase eno kura no timi fan santum ni abako enu echi baba shi echi hwan bi na bepa mo no first say man ya o mu kwatena TV so say o mu kasete ma me akosi abempoma man dey here no oh UTV say UTV na say station UTV do mo ko no say friend say Ola Michael Kobi be ma impo disen pa ayi kum chacha so Kobi ya no kum chacha kra dey you no ma oh ayi no oh kum chacha ma bi kum chacha ma yi ni na bi biawu tell Lumba so we nyina ye fans o nyina ye Kobi stadium na wo ba o enya ku sori gate da no mum hwe eno mo abesan o mo do so o mesan be o mpa ya so ma ho ena hwan ne mpem obi apem asem oh media ya selection o obi apem asem media no so ya selection ma chocho fo dia ma on say obi mu ho a o mo ka nyansa e di sua de e bi mu so ho o mo kasa gbegbegbegbe o kasa kwa because of YouTube sika no mo pa di so na ka manya ni petiti say na nka wa free mu a nka wo say Ghana ye nyina ye were ho ba bi for advantage so ana mo de ye niema na ye nka hwe ye de afarijan onjeje oni clear president tension wo wiem wo fom tension wo wiem wo fom tension wo mu pa so bia pre na so bia pe bia ti afi na ye be hunu se Ghana no kore wo ha na no se bebere na kika se court de Ghana court de kwa ni ya je bribe ne ho kro ne ba amanfo bebere kika na akoya anas obema judges wo bebere to so sai omo je mponche omo ji sika omo yewe diwe ne ye hwe se sika je bi akoso se mponche je bi so akoso mponche je bi so akoso so na me mo wa se odomlo ni nkasai se bu se panyin ye bo pao se wa wa bi mo se ye nti se mami akasa da on se me be kan asem bi se adwene a abuja panyin e fa ye first one asem ne ba o se odobroni ento mo chiri ni mfa wosafo amre na wonnim odobroni ma me akosu ase wa na wonnim so nim no ahyase no ye di 1 week ni wie ye so ofa ahene o ba ya wo se odobroni na anim no so ye na ba bia o kongu se odwene se odobroni na onim no o tena se abuja panyin smart o Pentecost o me smart o o tena se hu se Daddy Lumba wo ba Ghana 17 years onko na chibiem dia ene na japade bebre wo no odobroni be hu ba bi wo menye fast mfa mo ngo bata odobroni sana susu se sana koso sana koso japade nti me na meka kire wo na abusapanyi de Daddy Lumba japade o de ye de so bo ne bre wo no abone branka waje aye aka ntana nyase de nene se ne do ye abusapanyi se ne ye ni se na abusapanyi di na ade abusapanyi no je dakam e court na friend so me gina dakam nto na no ko pe de wo gare kanim hwane de na oye ya de ko ye asebo asa Ghana nsem no onsem bi wo a e simple na ne yama na ye nya enka nanu masem we enka betima jaji asem no wa nkasa wo se wonnim ne yiri bia akoso ase wa na anim no wonna Lumba aware no e ba ne se na akosa wa no investigations na akoso na wa busa panyin wa busa panyin wo investigation we ho omo aso kwa investigation omo we abo mu di fomu bra court be dia dance se ni ko bi ye ni se continue for obi ama nti asem we odobroni fi se be kwa manana ni po kwagie na namu no wa fe wa reporto wa reporto enti meme de me mpa ya me bo nyina ne se mpa ye no a certificate ni beba na divorce bi ya ni ho eno ne mpa ya me ebo se ya wa ma me ko mu no ebi kura na wura fi no no ai divorce na bi e wonim pressure basa na wura fi ni me bebre pressure basa na ne wura fi ni me bebre so eno nko na me sere na nanom se omon time am na chi na bi asa divorce na dwene ankoso se bi am ye divorce so ena on se abrochilesem enkrata asem ti aya na yesesa dini ewa buruchire ya na yesesa dini ti din sesa betimi aba na so na nipa korona na ye kan ho ase
Minimum bebre omte wa brochira. Omunu omukunu na tie brochira osu se omkrata so munua ba. Bebre. So that because of nkrata se. Bebre. Enti se enu ntina me da bia meka omomote brochira na omaye munya atwem. A omo se condemn ma me akosu ase wa na. Me se kwan omde ma me na fa so no. De obi agu bi obetwa. Ebi ase de obo. Ade bi obi agu ote brochira bi e wagu bia no. Obetwa. Bia na wokrata na e wo so se wunua be ma ene ukunu. Enso ukunu ne bewuo no na afa be kɔ no na de ode ne ye yire no won krata asɛm no ɔno mo be krema japade nya wa afa na akanya sɛ ayetia oka ene na ye de pipes ma we ye dom ne ma me akosu asɛ wa me do nyankopɔn obi a wan obɛka asɛm bɔne afa ma me ne hu bia no obetwa de waguo do nyankopɔn obetwa abrochire nkrata asɛm ti bebra sesa wo mu dini obetena na nya fom o me se obi a wo abrochire krata nti ekwala ne nyane die onso wo so akwala ne ne ba a se ne nipa ne wu akwala ne betuma fa na japade because of nkrata asem nti etimu amote abrochire mu nim dia kwaso ye mpese ba beke kansam bi a ekoso abrochima mu a eye ntoro Africa for the abrochire no enye ize because of nkrata asem this obi ti abrochire no ne kuru asema ba ho na masom twan na mo ka de mo den bi be tu obi a do nyankopon ebi be tu obi a kama boso ma me so mo se obi eni wo so ni ajo no kore ebi be tu obi a obi guso ye nkrata nipa no oni no bia o enso ye nkrata se na yire no wan ya ne atwam na wan ya na anso na se nipa ko wu a e ho na be ka se ye nkuru no he me se ade omde ma me akosu ase wa eya abrochirefo am chen ene oja wale ene oje sei e ma sembe nyina betwa chena atopre etwadwada nyina betwa chena atopre etwadwada fie nyina betwa ana ye na wase mesmo dase ye na wase se kan ne de wada ma ya ana na wo ba bia ya ade ba ya o de ya fa to o me fa we mfam 31st program no o se 31st bia no ye ko obo nka abre so ko bompai afi we me yakase ha fi be so asen last year ne me baby oba so benya solution okay yanyiska free bibia ni oba ne ma de be ma a de begu nsam aba wo mpa ye de ya bobon fa ya na de agu na wa bo mpa ye no mi ana de be ma wo me mpa wan sidi bia free ya ho oba obedidi ya nu bia opeso odi bia obedidi na wa bo mpa ye na wo ko ba bi na we no ensi 31st ebi si da ben 30th ai Manti we no anye 31st program 30th so mo hye ne so me no 30th do ba 31st ye wi no be see calendar no so 31st so 30th so me here se hwe ye nto friend wo so ho dabi bibia ye nto bia ena bibia ye fa se kan fatu aboba o baba mpa ye ho ye ma ye bone wo ho be pri yedie ma nkoso o ma se be ya wasefo be ye from emeku obi ena obi agemege ena obi amse mfa ma ho okay bra be prim koso wo abra bom pri yedie 2026 ya ye be wuram se be ya onema be ko from mama wo eno na oba be ka ho asset nyanya se ena ready me tamba be kunu ena ba be se soro ye nkum ni pa ho wa nka se be pri yedie bra be ka ho asset abrochirefo no wo fi se untimi ma no wa ye recording no nda ma wo na ade aba na ya bono pepepe ye be twero ye opese na no nyama wo ha wo twere odi na mom ya na pe local name no okay efie din no enye din ya wo nkrata so enye wo brofo din pe local name me de kwabena maafo ti me kwabena maafo me pese afi we nko na wie na nanom mo me na de bia me ye bia enye yi ne ya gina ho ya ma obi agina ho no wa kan no wa bompa ye ne de ama ho ne de atugeni ya to ebo ase ne ya twero se wo ni so wontimi ntwera obetima ye recording ama ye wa kwala obetima atwero ne pepepe ne de aye sika sem bia nim twere bia nim afene so a nti wo mo alasi o mba ye no de e koma wo no na de wase da aba wa na wo hye wo bo de wo hye bo na de aba pepepe nim kan cho se hye bo ne mum wa wo pese na nanom bo ade wo pese de beda na nam ase no o wa wo ho so ankoyi ama ye hu e ko yesu ama ye hu no okay nana ya das baby abusafo ye mfa mu ensi a wadar ma say subscribe to your channel na subscribe fama me ye ne sa fama me na fe wa like wa share so amo bibiara enye bi ahwe na fe comment section wo so wa kire wadwen se na opese wo che ni bi amo ye ne sa e ma no e fe Nyansapo TV so ne midin ene oba ya esuama yeboa dasende ye be se
Adenti ni ebube. Ne brebe nse si ebube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe. Odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na ye sotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wonye yie bi. Tonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otrimu osuma. Ense bratam. Sefam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi akede. Na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya